sigi taparan utara rampo metanda mali laku Bapak Aranto rombongan na Mama Aling jumba tongkonan kalau tamparan utara rampo metanda mali laku Mama Aranto rombongan na Dokter Aling jumba Jomai Makassar metanda mali laku Cici Nandika rombongan na Mama Aling jumba tongkonan kalau tamparan utara metanda mali laku Mama Depan rombongan na PWGT Jemaat Uka tamparan utara rampo metanda mali laku Mama Aranto rombongan na Bapak Abulan jumba Batu tamparan utara metanda mali laku Bapak Depan rombongan na Bapak Sintika jumba Jomai Papua metanda mali laku Ambek Ferry rombongan na Pita Rombe Payung jumba Bakpudu rampo metanda mali laku Bapak Asantika rombongan na Nelwan Napan Saleda jumba Papua rampo metanda mali laku Bapak Santika rombongan na Ibu Naomi Taru jumba Jomai Nadire rampo metanda mali laku Bapak Asantika rombongan na Axel jumba Jomai Nadire metanda mali laku Nenek Santika rombongan na Juwita jumba Jomai Nadire metanda mali laku Nenek Santika rombongan na Alpares jumba Jomai Panyai rampo metanda mali laku Nenek Santika rombongan na Aurelia jumba Panyai rampo metanda mali laku Nenek Santika rombongan na Bapak Jopan jumba Damiran Tepau metanda mali laku Bapak Erik rombongan na Jopan jumba Damiran Tepau metanda mali laku Bapak Erik rombongan na Bapak Aperu jumba Jomai Taparan metanda mali laku Bapak Erik rombongan na Diandra jumba Jomai Taparan metanda mali laku Bapak Erik rombongan na Cio jumba Jomai Taparan metanda mali laku Bapak Erik rombongan na Bapak Ori jumba Damiran Tetayo metanda mali laku Bapak Erik rombongan na Oriel jumba Rantetayo metanda mali laku Bapak Erik rombongan na Don Dilemang jumba rampo metanda mali laku Bapak Erik rombongan na Olensia Lebang jumba Rantetayo metanda mali laku Bapak Erik rombongan na Bapak Silo jumba Damai Kura metanda mali laku Bapak Erik rombongan na Silo Tandirapa jumba Damai Kura metanda mali laku Bapak Erik rombongan na Hans Alensio Sakung jumba Damai Kura metanda mali laku Bapak Erik rombongan na Bapak Silo jumba Damai Kura metanda mali laku Bapak Salsa rombongan na Mama Naura jumba Jomai Manado metanda mali laku Mama Alisa rombongan na Owen jumba Jomai Morowali rampo metanda mali laku Mama Lia rombongan na Bapak Nuntun jumba Jomai Nunukan rampo Makrende Nantedong sisaladan komba kaleke tu rampo pulang arah Ramagamban tutun metua rombongan na Bapak Periu jumba Jomai Taparan rampo metanda mali laku Bapak Salsa rombongan na Bapak Temo jumba Jomai Tiruran rampo metanda mali laku Bapak Erik rombongan na Bapak Adi jumba Damai Tiruran rampo metanda mali laku Bapak Erik rombongan na Bapak Olim jumba Jomai Malaysia rampo metanda mali laku Bapak Nuntun rombongan na Bapak Inung jumba Jomai Nunukan metanda mali laku Bapak Nuntun rombongan na Rara jumba Jomai Nunukan rampo metanda mali laku Bapak Nuntun rombongan na Keti jumba Jomai Nunukan rampo metanda mali laku Bapak Anuntun rombongan na Tetuaran na Maksuke Malotong Buntu Banua Tikirik Turampong pulang arah Ramagamban na perende pulawan di buku tangsi biaderan tutun metua rombongan na Nenek Tasya jumba Rantetayo metanda mali laku Bapak Rensi rombongan na Roni Paranuan jumba Wamena Papua metanda mali laku Bapak Rensi rombongan na almarhum Nek Liptong jumba Lapandan Makale rampo ulang arah Ramagamban tutun metua rombongan na Yohanis Napan jumba Jomai Dolen Taparan metanda mali laku Charles Napan rombongan na Mama Pipi jumba Jomai Palopo rampo pulang arah Ramagamban tutun metua rombongan na Bapak Nopa jumba Lamunan Makale metanda mali laku Anak Tomate rombongan na Iwan jumba Jomai Taparan rampo metanda mali laku Bapak Depan rombongan na Datu jumba Jomai Taparan rampo metanda mali laku Bapak Alpin rombongan na Bapak Agista jumba Jomai Berau metanda mali laku Bapak Aranto rombongan na Mama Agisela jumba Jomai Balikpapan metanda mali laku Bapak Aranto rombongan na Bapak Jesen jumba Jomai Balikpapan metanda mali laku Bapak Aranto rombongan na Nathan rombongan na mantan camat Rantetayo Simpson Sosang SE rampo metanda mali laku Bapak Aranto rombongan na Bapak Lola jumba Jomai Taparan metanda mali laku Bapak Aranto rombongan na Bapak Wanda
timbak jomay taparan utara mitanda mali laku Bapak Ranto rombongan na European Anis kutole pi rombongan na European Anis Bara Alangi timbak Balikpapan rapo mitanda mali laku Bapak Ranto rombongan na Yulisa timbak Morowali rapo mitanda mali laku Cici Handika rombongan na Nenek Sela timbak Batu Tiaka rapo mitanda mali laku Bapak Sela rombongan na Nenek Karmel timbak Damai Lakbok mitanda mali laku Bapak Kaila rombongan na Nenek Rara timbak Damai Lakbok rapo mitanda mali laku Bapak Kaila rombongan na Pong Kemal timbak Damai Lakbok rapo mitanda mali laku Bapak Kaila rombongan na Bapak Neil timbak Nebali Ulin mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Nenek Retu timbak Padang Ngiring rapo mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Bapak Pani timbak Padang Ngiring rapo mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Julius timbak Jomay Padang Ngiring mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Mama Ganti Batu Sang Karya timbak Buntuk Kalando mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Ambek Desi timbak Domay Tombang mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Ambek Nobel timbak Domay Tombang mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Bapak Aseta timbak Balikpapan kutolepi rombongan na Bapak Sen timbak Balikpapan mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Bapak Tison timbak Jomay Mamuju mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Mama Asurpa timbak Apang Leon rapo pulang Rara Makamban tutun mitua rombongan na Mama Kembar timbak Jomay Tarakan mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Kasih turusan na Tomak Badong timbak Jomay Padang Ngiring mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Pong Tio timbak Tondon Toraja Utara mitanda mali laku Bapak Ganti rombongan na Pong Tania timbak Jomay Kendari rapo mitanda mali laku Bapak Ganti rombongan na Bapak Deo timbak Dami Tondon mitanda mali laku Bapak Ganti rombongan na Ranto timbak Dami Tondon Toraja Utara mitanda mali laku Bapak Ganti rombongan na keluarga almarhum Indo Apang Mondeng mitanda mali laku Bapak Aransi rombongan na keluarga almarhum Indo Apang timbak Mondeng rapo mitanda mali laku Andi rombongan na almarhum Nenek Litak Mondeng mitanda mali laku Andi rombongan na Nenek Ganti timbak Tondon Toraja Utara mitanda mali laku Ganti Sola Adinna rombongan na Bapak Alwan timbak Padang Ngiring rapo mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Bapak Alda timbak Jomay Mondeng mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Aldi Batu Olivia timbak Mondeng rapo mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Aldi Batu Motus timbak Mondeng rapo mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Willy timbak Jomay Mondeng mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Mama Alda timbak Mondeng rapo mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Bapak Janet timbak Mondeng Tanete mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Dasa Wisma Mondeng Tanete rapo mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na J timbak Jomay Kalimantan mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Itang timbak Jomay Kalimantan mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Ronald timbak Jomay Kalimantan rapo mitanda mali laku Bapak Arensi rombongan na Ros timbak Kalimantan rapo mitanda mali laku Bapak Arensi Sang Situr Sanas Tomak Suge Malotong Buntu Rampo Kesek Lala Matambang Rampo Mitua Sang Situr Sana Maru Domay Awan Rampo Mitua Sang Situr Sana Mama Deni Kalimantan Mempatu laku Bapak Rensi Sang Situr Sana Mama Noel Papua Mempatu laku Bapak Rensi Sang Situr Sana Lena Jomay Malaysia Mempatu laku Bapak Rensi Sang Situr Sana Ito Jomay Kalimantan Mempatu laku Rensi Sang Situr Sana Bapak Ronald Jomay Kalimantan Mempatu laku Bapak Rensi Sang Situr Sana Bapak Nobis Jomay Mamuju Mempatu laku Bapak Rensi Sang Situr Sana Mama Eben Toli Mempatu laku Bapak Rensi Sang Situr Sana Bapak Grecia Merauke Papua Mempatu laku Bapak Rensi Sang Situr Sana Bapak Roy Madan Randanan Taparan Mempatu laku Bapak Rensi Sang Situr Sana Batina almarhumah Marta Rapa Lebang Batu Mama Marsidi Pak Pulungan Taparan Rampo Mempatu laku anak tomate Ungkasek Rana Makambar Rampo Metua Sang Situr Sana
Pongtisya Labo mempatulola ke Bapak Depan sa siturusanna keluarga besar ASN Kecamatan Rantetayo sa siturusanna Bapak Yulan Kalembang Taparan mempatulola ke Bapak Ranto sa siturusanna Bapak Adit Kalembang Taparan mempatulola ke Bapak Ranto sa siturusanna Bapak Roy Randanan Taparan mempatulola ke Bapak Ranto sang siturusanna Bapak Roy Randanan mempatulola ke Bapak Ranto sa siturusanna Bapak Roy Randanan mempatulola ke Bapak Depan sa siturusanna Bapak Denis Panibak mempatulola ke Nutun Sola Adinna sa siturusanna keluarga Bapak Rensa Sangala mempatulola ke Bapak Melki sa siturusanna Mama Olan Batu Yuli Padangiring mempatulola ke Bapak Ranto sa siturusanna Bati Almarhumah Saryong Rapte Dombang Rampo Umpulang Ramakamban Rampo Mitua sa siturusanna Pipi Sola Adinna Palopo mempatulola ke Natomate sa siturusanna guru SMP Negeri Satap 2 Rantetayo Domi Rantetayo mempatulola ke Cici sa siturusanna Bapak Arban Uka Taparan Utara mempatulola ke Bapak Ranto sa siturusanna Nenek Nina Panibat mempatulola ke Bapak Nuntun sa siturusanna Mama Pipo Makassar mempatulola ke Bapak Akman sa siturusanna rombonganna Ambe Henry Kepe Tumbang mempatulola ke Sambo sa siturusanna Ambe Eri Domi Kondongan Rampo Pulang Ramakamban Rampo Maktan Sulu sa siturusanna Mama Rapi Jome Balikpapan mempatulola ke Mama Lisa sa siturusanna Nek Devi Sangala Nenek Justin Banuasura sa siturusanna Om Paulus Sangala Bokne Liatung sa siturusanna Bapak Hendra Rembon sa siturusanna Nek Dias Tokesan sa siturusanna Mama Anto Jayapura sa siturusanna Deren Lamai Sangala sa siturusanna Bapak Kaplo Damai Rantepao sa siturusanna Bapak Ines Bebo Sangala sa siturusanna Bapak Febri Rembon sa siturusanna Mama Deis Tokesan sa siturusanna Mama Deren Sangala sa siturusanna Jemi Lamai Sangala sa siturusanna Gudo Lamai Sangala sa siturusanna Bapak sa siturusanna Bapak Keila Garonggo Makale sa siturusanna Petu Taparan sa siturusanna Bapak Erna Lamai Sangala sa siturusanna Kiding Batu Bapak Antik Jome Balikpapan sa siturusanna Rudi Kondongan Basse sa siturusanna Jemni Lamunan Basse sa siturusanna Jimmy Sola Adinna Lamunan Basse sa siturusanna Ambe Mikael Lamunan Basse sa siturusanna Bolong Kepe sa siturusanna Ambe Tino Kondongan sa siturusanna Pogmeri Sangala sa siturusanna Gapi Damai Tarongko mintu na to rampo betanda mali tutun kaboro nulako Bapak Devan laun isong kilalantang na papatangki Bapak Devan sa siturusanna Bapak Surya Damiran Tepao sa siturusanna Mama Salto Palu sa siturusanna Mama Nika Pangala sa siturusanna Mama Yoel Pangala sa siturusanna Mama Lia Rantepao sa siturusanna Bapak Lole mintu na to batu Papa Salsa rampo mempatu lako Bapak Salsa sang siturusanna Bapak Pendeta Kaleb Rahmat Jakarta sang siturusanna Bapak Pendeta Selmi Tonapa Balikpapan sang siturusanna Bapak Yonal Balikpapan sang siturusanna Wikat Toraja Jome Balikpapan
Sang Siturusanna Gereja GKPI Balikpapan. Sang Siturusanna Mama Ilham Jawa Timur. Sang Siturusanna Ibu Gustin Balikpapan. Sang Siturusanna Pospe Balikpapan. Minto na to mempatumali lula ko Mama Lisa. Napa kitang kiinan Mama Lisa. Kikuwa lalangang kama pasarandanan ladiyong kama meresalo kikuwa. Den ni mani sangarara tatanda bukdun talangan tato bang marorong rada tipanayo dayo tama piling pagkaranginta. Nakita marang papatoy patuborona tapos ikalo kanawang na. Belang na to masindong karangang pasiruwanta tumaloga pingiriganta. Nadako pato kidako tarampo indetong kunan kada tapapatoy patuborona tapos ikalo kanawang na. Nama disumpul na naupo pendawunan na. Belang na karampuan mi katong kunan mi langang kiti mga maulolong langang kisaran de maaw tang kelesuan. Nakikuha tabi tago karang kaludende mo pa kambu na bulawan talaga to inan mangka kipukada na hindi pa to nako kidako talaga si Tirolindo temi nga anggan na temay tarog bulawan na lolosukan daw rena inde daw rara masukan inde daw gayang siyoso kikuha karampuan mi katong kunan mi kiti mga maulolong langang kipupa tinong saratoy. Bela nala si sonda temay salurara salubuku la tuning katama tebak pemanikin na ramte kalua kitu dan mali reke pos depan kiru yang kaboro reke bamba toramang kumuyan tu salurara salubuku lapasaka kalena la tuning katama tebak pemanikin na ramte kalua ia metu rombongan na Papa Kasih tujumba jomai Malaysia tu rampo maare denan tedong rombongan na Papa Gio tujumba jomai Malaysia tu rampo maare denan tedong rombongan na Ne Risda tujumba damai bori ram teletong rombongan na ne Axel jumba jomai Surako rombongan na ne Etesa jumba bori buntu tumanan rombongan na Papa Pearson jumba bori ranteletok rombongan na Nenek Rehan jumba Nanggala Beloh Langit rombongan na ne Dodi jumba bori rante letok rombongan na Nenek Yoris jumba bori ranteletok rombongan na Nek Randanan jumba bori ranteletok rombongan na Mama Arisda jumba bori ranteletok rombongan na Papa Ananda jumba Jome Bintuni rombongan na Papa Adela jumba Jome Wamena rombongan na Papa Nopi jumba bori ranteletok rombongan na Papa Yusa jumba Wotu Malili rombongan na Ne Anugrah jumba bori ranteletok rombongan na Papa Eka jumba abori irante letok ia moto tu salurara salubuku la pasaka kalena la tuning katamate rante kalua la tutun koli rara tamate tandungo sia-sia. Si tes 1 litro. Sang Siturusanna Bapak Nona Makale Lamunan Lempatu lakukan otomate Sang Siturusanna Mama Pipi Palopo Rampo Umpulang Ramakamban Rampo Tangkian Suru Sang Siturusanna ASN Kecamatan Rantai Tayo Lempatu lakukan Bapak Ranto Sang Siturusanna Mama
iyo si tarung na rombongan na Pak Johnson coba dami tondon turampo maare denante dong ni tanda mali lako turampo pulang raramakamban tutun ni tua rombongan na Mama Alia turampo maare denante dong turampo pulang raramakamban tutun ni tua rombongan na Mama Atato oh turampo pulang raramakamban tutun ni tua Rampo maarende ng tenong tutun ni tua. Jadi yang satu di ada lagi rombongan masuk orang bulan besar enam masuk dek lako kita soal asap. woi budak woi budak jadi maaf ya saya pasang saja kameranya karena saya juga kata ramu yang itu dari sumputar itu yang Si. karena ki gambar ate rambu na po G 7 G
katakan kisi ulang ang Oke, jurnalis Tiranda. Oh, Pak Yopi. Selamat ada pengintan. Ya, selamat. Oke. Oke, tahu Pak Usku.
Yo Woi, tiba ko po. Ano Emang koin pa din na. Emang koin pa din eh. Dia kan jam begini belum Inang sing na aton logo di bori inang lain isung nampak kalanjuan rante letok Opora. sikur ko andong tama Suno ka mana? Suno mo mana? Taipa. Taipa. Ay. Desa nga po kita ba? Maningimba kami kita sama mana mana. Oh iya. Sa nga bang iba puasa to? Opora. Sa nga ba mig puasa? Sabi ko minggu lang. Tira na na sudah. Rencana bulan depan. Masai pa. Masay pa ya? Oh, mara ka na kumurwadi. Yo, mana mau bikin pandewaru dulu. Oh, oke. Oke. Jadi kau bukan di bayi ya? Aku nasa. Aku masasa. Seduki tewan baru saya malah berantau. Iya. Oke bahagia. Oke. di Malaysia lilikna negeri 9 talopak dan tianana iya kini airan tekalua iya ketutun di tanggung sia-sia sisa madan tanggung duo langan sia yoka pali susi rendenan tanda-tandana karua pali sunna mingkarapah tamateran tekalua tumani ikatuhuman dan katium barang raksaya kita makabulu bodong soya-soya ani sunga lintang ya rai Halo. Bagaimana? Mana semua? Kawan nih pergi. Kapan dari kan dalam mbak? Lunak. Dari Kaluna kan ada dekat TNI itu. Denia. Oke guys. Apa narabikan? Kan dinasa kita tadi amok. Ini tiang listrik kita tadi amok. Kan di Indonesia. Kan raka. Iya. Oke, Ales tan sini ku patung bayi lantai. 1 2 3. Oke, oh. 1 2 3. Oke, mantap. Iya. Terima kasih. Bye bosku. Pada tempo tadi aku dalam utama aku sama aku sebagai ini. Oh iya deh, wah, iya itu lebih enak ya. 1 2. Oh ini dia apa? Ini dia pemangku adat di lingkungan di sini lingkungan Basir. Iya. Oke, ini nah apa Mi? Kapal prank ya? Memang ku ada. Oke, baik. Iya, ini memang ku ada di Taparan. Ini tempatnya adalah kepala dusun. Oke, kepala dusun. Terima kasih kami yang sudah datang meliput. Iya, luar biasa. Oke, baik. Ia timai perintah rumah PTP Kumaran ia tutup itu lako teman-teman mana ia tidak setiruan Bapak Asnel Sisola Ande Alim nah ia tuh ketua lako teman-teman lainnya setiru di Bapak Jo Sisola Bapak Jihad tapi di yang nama tuh untuk ini coba makan temi saudara seluruh untuk pulang rara makan berapa ditua oh tapi mane satu lan deh iyo mane bisa lan nah yang di pekada itu rombongan minak tu rampung itu aku makan bandara buku lah di gua ya kumua tanpa matasak kita merara makamban tanpa binti ni temai buku tang si biadera nah bu tu temai kada balok disara misabungan na lako tomak raputalang di kuana puma mata natak nakki temai buku tang si biadera iyo tabe ni malungang batik
Sembay to bani. Iyo. Pada umi kumi kumbi mata kutik tawan atau protokol do teh oya. Iyo lah na pak lalan nada ri ti ambil lan tondok. Iyo lah na pak lalan nada ri ambil lan tondok. Tapi di pada walau laku kita soalnya sang terdapur kendaraan waktu auto nomor polisi DD 9041 Buset auto trek dan itu halaman gereja si kandapi Pak Mingkut gereja dong waktu lagi gereja berakibat terang gereja apa tapi laku auto trek DD 9041 Buset tak pindah parkir nih. Yo tarik laku kepala siapa pun ada boleh tadi kiro Iya lo betnya. latihan lo lenduk modal tarik laku keluarga nah yang sedia siapa tuh catatan ini waktu konsep ini bela nama tak terdapat waktu lagi di bukan ada na PK 2 Alas sumano. ulang rarak na balak kaya rendem bulawan na kayu nin dua duduk yang tak di umar iya yang anak begitu la susibang moto siabe komaras sabang mo komite lu maka siya bikin na pasampayangan ibu pendeta inang nilambi iya
besar gitu lek nah. Darang Sapian Pondok. Nak baru itu minta nih kawan. Oke, baik. Oke baik. Baik, bersuruh karena ketulagung gitu ya. Iya, pasti itu nih kawan. Tadi anggi gila. Wah, iya itu. Ada yang mau Jawa Tengah ya? Iya, Tanjan. Iya. Oke, bisa lah. Maka berkuan deh. Maka kamu. Oh. Lanjut. Oh, mereka ya? Iya. Mereka bating. Maka bating deh. Okay, beautiful girl and some boy. Dewetan. Cewek cantik. Ada cewek cantik guys. Oke, neneknya Indo bisa kami toh, nenek Indo. Nenek Indo bisa kami. Papa anal dong. Papa Nando, tak per tompa mi. Wih, dan mana tahu, boleh paling dulu. Si Makarap na sampai. Oke, sebentar lagi kita akan ngapain guys. Halo Ibu cantik. Makasih. Oke. Semangat. Oke. Aduh, saya sedikit lapar ini guys. Wah, ternyata Mojo pun lagi di sini ya. Lagi Mojo nah, rupanya. Halo, ya. Silakan. Woi. Mamina makanan FC. Oh, FC, Nona Jenny. Laparan iya, per disuruh di Taparan ini. Kita lagi makan ini, guys. Oh, oke, weh. Wah, Pak Dewan pula. Luar biasa ini Siap, bosku ini. bosku. Iya, Makan bagaimana, dulu. bosku? Marco Karya main dulu. Aman. Aman. Terkendali. Oke, mantap. Selamat Oke, bena mana kle? Ya. Iya, mana? Oke. Mandi dulu. Oke, dokter dulu. Maka kita tamat tuh apa itu ya? Ini namanya tuh badung. Badung.
Oke, saksikan di TikTok juga ya, Senang TV. Kita juga live di sini. Semoga aman saja. Oke, TikTok. Silakan. Kita lihat ya ini. Oke, kita saksikan ibu-ibu cantik dari Taparan. Iya. Ibu-ibu cantik dari Taparan akan menyuguhkan secangkir kopi hangat dan teh hangat. Tumba abai nena tetondok. Dulu kalau di bulan dodok naik di Pangaleon. Ia melo garaganna ia rita pantarisan makaraina masih rik mata ning kita tikam malum buara. Oke, lubangan na guys. Belanna melo garaganna rita pantarisan makaraina belua kena elon elon lokonna tunggak dedong susuk lokom bali da bulan. Tento kaluku dirapa di salokko belua kena rondo rondo salebukna. Inang senga ia bainena tetondok inang lain nia dodok na te Pangaleon. Kedengki ipole ia tuma malik lampadio kale. Kota tiro-tiro hilako tapata apai mata. Kau. Baik ni Rondo bilok na mabok alasunan na. Tidak bisa. Oh, dia siapa dek tu kosong. Mendaftar anak polisi, pati na puray ako rin tinupuray. Oh, leh. Iyo rampo si saladan temayun na pong tulak kepada ang sakit na pong talomba tanete. Kamera jemput tamu dulu bos, anak laki-lakinya. Oke. Tula di sorong lagu timbang tingayo main dan talaibanan kajian dalam lagu dondo tua tanggang gamai. Di kuami pepuli aku ima sula nasa anak kasakirang ni maruningin di pulau. Iyo na pumatanatak na kira makan banda aku pak ganda bantanan di buku tang si piadiran. Oke, siapa kan namanya? Di sini ni upah pahaya Notang labin nila kan anak Anak-anak. Ah, pertama tadi. Ini ya berkata. Abeng, mana Abeng? Iya. Ini mi Abeng. Oh, oke Abeng. Agante Abeng dari mana lagi Abeng? Malili. Malili, anak Malili dari Pongkeru tau? Katue. Eh? Katue. Kira dari Pongkeru ini. Katmi ya deh. apa yang betul yang dikatakan ko suling ka makareng na temay karaeng na tondoko temay raraan Pangaleon. Oke, ini Tumarasan yang balaran ng paatasi gidiyang rantian tuyo itilat tang di kulang bumasurak di rompololak di rompo kaya. Belang na pagkakaki si pamatuain dukul ka maaraputan lang sang kapurak pangan tutok kiyo si pahanong karurungan sang ronto sang telong temay pumakabunan daw. Maka merasa inilah si kalapa paraya wanda pamutulak padang tutok ilang pelendok barokula selit na lipusan na kasalit tula di sorong laku timbat di ngayo may ini dati. kanal TV ya. Apa kikuat tadi elang nampakanlah seorang naketekan sang patikan na pilayalang kandisan tun sang ngaranak talangkok di uriti bulan pagat jalan pulau taruh meja tongko ng kanal. Ya, kalau minum kopi. Apa makambang di manisang ngaranak panganimpa ima di pagat jalan pulau sa salah satu gerakan di kulung kinadeteta Mari minum kopi. Iya. Bela lagi isyan kuya Kopi aja enak. Kopi aja enak. tinggi teman-teman kami kamu pamindakan Tuhan di kami kamu pakulinan. Gitu Gos. Oke, bye. Keden niya timeta mandilang minna pagka tumeta mandi karatuin na keden dan mikalang doon nasangka ketunan ng idandang paliliyan. Nasi makarap Yang ko may kunan kamarinti
tinangna Bapak Akasi Jumba Jomay Malaysia kurang pemakaren dengan tedong si saladan kompa kalek ketan luktuolangan pali susi rendet anak tanda-tanda nakarua pali Sunda ne tanda malik lako Bapak Akman katungkunan kamarin tinangna Bapak Dio Jumba duka Jomay Malaysia kurang pemakaren dengan tedong si saladan kompa kalek ketan luktuolangan turapo ni tanda malik tutun kaboro lako Bapak Akman rombongan na ne Erisda tutumbak damai bori ram teletok rampu ni tanda malik tutun kaboro lako Bapak Akman rombongan na ne Axel tumbak jomai surako rampu ni tanda malik tutun kaboro lako Bapak Akman rombongan na ne Tesa tumbak damai bori ibun tutumanan turampo ni tanda mali tutun kaboro lako Bapak Akman rombongan na Bapak Pearson tumbak damai bori ram teletok rampo ni tanda mali tutun kaboro lako Bapak Akman rombongan na Nenek Rehan tumbak damai nangkala belolangit rampo ni tanda mali tutun kaboro lako Bapak Akman rombongan na Nek Dodi tumbak damai bori ram teletok ni tanda mali lako Bapak Akman rombongan na Nenek Yuris tumbak damai bori ram teletok rampo ni tanda mali tutun kaboro lako Bapak Akman rombongan na ne Parandangan tumbak damai bori ram teletok ni tanda mali lako Bapak Akman rombongan na Mama Rizda tumbak damai bori ram teletok ni tanda mali lako Bapak Akman rombongan na Papa Ananda tumbak Jomi Bintuni rampo ni tanda mali lako Bapak Akman rombongan na Papa Dela tumbak Jomi Wamena ni tanda mali lako Bapak Akman rombongan na Papa Nopi tumbak damai bori ram teletok ni tanda mali lako Bapak Akman rombongan na Bapak Yusak tumbak Jomi Wotu Malili ni tanda mali lako Bapak Akman rombongan na ne Anugrah tumbak damai bori ram teletok ni tanda mali lako Bapak Akman rombongan na Bapak Eka tumbak damai bori ram teletok ni tanda mali lako Bapak Akman rombongan na PJ Elinggi Allo rampo ni tanda mali lako Bapak Akman rombongan na Pak Camat Rantitayo rombongan na ASN Rantitayo ni tanda mali lako Mama Arianto rombongan na Bapak Nona timbak lamay makali lamunan ni tanda mali lako anak Tomate rombongan na Mama Pipi timbak jomay palopo rampo pulang raramakampan tutun ni tua rombongan na Papa Igel timbak Kalembang Taparan rombongan na Papa Indra timbak Padang Ngiring rombongan na Mama Ika timbak jomay seke rombongan na Papa Darno timbak Tiruran mintuna to ni tanda mali lako Papa Aranto rombongan na anak keluarga almarhum Papa Tato tani teliptinan rampo pulang raramakamban tutun ni tua rombongan na Papa Alia tumbak tani teliptinan ni tanda mali lako Papa Aranto rombongan na Papa Alia tumbak tani teliptinan ni tanda mali lako Papa Salsa rombongan na Papa Alia tumbak tani teliptinan ni tanda mali lako Papa Akman rombongan na Papa Alia tumbak tani teliptinan ni tanda mali lako Papa Asnel rombongan na Papa Alia tumbak tani teliptinan ni tanda mali lako Mama Imma rombongan na Papa Alia tumbak tani teliptinan ni tanda mali lako Papa Joy liubuntu mamalik na raramakamban belan na makamban ulang rarak na dintin kadende parayan na bumutang si piadiran makamban tong tulang panang dadi yang bati umporongan temeh tangak masindung karangan painan agapantan jumba jomay bakbana lembang kaluak pantandol ko jomay pentutuan na koli rarak kikuabi karampuan mi kakin denam yang kamairi langan kitimang mak bulololong rekke kirande pala maumburang tang tiseno langan ini pak tirong saratu rekke di timang ure sumanga dirande oleh paraya si tarun na rombongan na pipi si Soladin na rapo ni tanda malik lako anak Tomate Oke guys, kita akan makan toko dulu. Makan toko.
Pak Soting. Pak Soting. Woi, Oh, Pak Soting. lampu merah. Cek. Hai. Halo, mau pulang? Iya. Oke, terima kasih. Oke, guys. Oh, nado kamu teh, sonde na ya. Sonde. Apa nanarin mo buka teh? Oh, yo. Yo alay ko alay. Ko susi Messi indikasi si Sonda Tolamban kuah kami tak rapat tak perang ibiti pamale batu batutun bite kabatun tero jadi kami lagi Oke, Pak. ya teh batunun na dokteran na Esther Linyalo na matesional ya teh batunun na ate Linyalo na matesional para betul semangat. Kalau gua dulu guys. Kita lapar ini guys, kita makan dulu. Silu gudang klasik na ala pite tidak dua. Damai klasik. Oke guys, kita makan toko dulu. Makan Om? Iya. Kita makan toko. Ada juga Om Beni, Om Beni. Buon appetito. Iya. Oke, baik. Marka is there gold apa cold? Is there cold? The cold is Mr. Benny like. Wait, Okay. I like cold. Wait, so hot. And this cold is es buah. Buah is very nice. Atau apa buah dari buah? Halo. Hai, Hai, bagaimana kabar? kabar baik Om Pit. Oke, baik. Makasih ang kuman Kak. Dulu. Siya bentar. Saya berang Columbus kita yang Mau tayo mga pa ito ya. Tenang Om Pit. So ayam isulit na kalang ko pandola. Oh iya. Bukan itu pembanan ini. Biasa sini kan ini petambahan pentalun. Nah, cantik-cantik lah santai yang kota nano aja ni le. Halo. Kita lagi rombongan ni teh. Lagu sasururan ki uning ko oto. Dari tapa masingkong karangan pasiruan tasu. Bila nala susibang mo yato tu isang katungkonan. Eta perangi. DD 904. Oke. Oh. Baik, ini betul DD mas. 9041. Halo mas. Mobil Woi, berapa 1 gram? Ya, Woi, berapa 1 gram? DP 83. 2 juta. Anu 2 B. Oke. Hilux. Tarik tapi parkirkan di depan gereja Kibai.